aye nga okwambala kalica bayambala bati oyo mutabani we abasoga twayambala litutyo era twafaanana litutyo n'abo abasaada abaagobesa baba weffe mu lubiri n'olunaku lwaleero ng'azirayo ndikwenda mu bibatambulizeeko era ebifaanani bye bibatuukeko nti twabategeera ti basoga ng'aye bakulemberamu ono baba weibwe ekigambibwa mbu ni Gaddafi okufa yali ku n'ebyobugaiga bya Gaddafi ebyamugegawaza n'asibira mu busoga twidaabi bakoma basiraamu mwena nga tuli celebratinga Eid ndikwenda mute mu birowoozo abasaada bano abaliviira ku kyabazinga ntali mu lubiri olwaleero nti era taselebratinze niimwe Eid basaada abo abeeyeta abasiraamu aye nga ti basoga oyo Osman Mubarak omu ku bakatiikiro mu busoga abaliviira ku ensonga lwaki kyabazinga tali mu busoga olwaleero oyo Osman Mubarak ndikwenda mutukobera abasoga bafaanana li batyo abo n'ensonga lwaki baba mu lubiri aziramu olunaku lwaleero oba olikitegeera ensonga lwaki baba mu lubiri aziramu oyo mutabani we ng'ali kuwasa abasoga mwafaanana kuli muti enindo ng'abasoga mulirina mutyo musoga ki alina enindo edifaanana lityo muleeteyo okwo omusoga ng'alina enindo efaanana etyo ng'era afaanana atyo oyo mutabani we ng'ali mu kuwasa mukazi n'omuwala mumubona n'abo n'ensonga lwaki baba mu lubiri aziramu n'abatwesibyeku mu lubiri ti basoga aye batufuukira ekizibu kuba bo bali wiringa okwiba buli kimu oyo mutabani we oyo mutabani wa Mubaraka ni best mali muli mubona enfaanana li abasoga twafaanana li tutyo abasoga twafaanana tutyo era balina neyenku gundi tibawasa basoga oyo muwala oyo n'omuwala mutabani we gwe yawasa oyo ti musoga omukazi oba muli kitegeera abo n'abatufuukira ekizibu mu lubiri okuboneka nti baba kyabazinga aziramu mu lubiri n'olunaku lwaleero ndikwenda abasoga ekyo mukitegeere abasoga twafaanana li tutyo kalica y'abasoga tugiidi aye bo bafaanana bati era ku mukolo bafaanana batyo era omugole omusaada muli mubona wagati awo leka nkizuumingemu omugole omusaada muli mubona wagati abagemye omwigo ife kalica y'abasoga efaanana etyo kalica y'abasoga nga tuli kwandula oba tuli ku mikolo gy'okwandula oba bakazi twambala tutyo tweta ku bikaaya tutyo ebintu bino mubigobere nti abatwekiika mubo naabo oyo Osman Mubarak mutabani we ng'ali kuwasa ife kalica y'abasoga tuvaala tutyo ku mikolo gy'embaga titwidi byambalo byeffe bye tuvaala kalica oweya ife titudiidi abo nga ali kukwasa mukazi aye nga okwambala kalica bayambala bati oyo mutabani we abasoga twayambala litutyo era twafaanana litutyo n'abo abasaada abaagobesa baba weffe mu lubiri n'olunaku lwaleero ng'azirayo ndikwenda mu bibatambulizeeko era ebifaanani bye bibatuukeko nti twabategeera ti basoga ng'aye bakulemberamu ono baba weibwe ekigambibwa mbu ni Gaddafi okufa yali ku n'ebyobugaiga bya Gaddafi ebyamugegawaza n'asibira mu busoga tugiidi aye bo bafaanana bati era ku mukolo bafaanana batyo era omugole omusaada muli mubona wagati awo leka nkizuumingemu omugole omusaada muli mubona wagati abagemye omwigo ife kalica y'abasoga efaanana etyo kalica y'abasoga nga tuli kwandula oba tuli ku mikolo gy'okwandula oba bakazi twambala tutyo tweta ku bikaaya tutyo ebintu bino mubigobere nti abatwekiika mubo naabo oyo Osman Mubarak mutabani we ng'ali kuwasa ife kalica y'abasoga tuvaala tutyo ku mikolo gy'embaga titwidi byambalo byeffe bye tuvaala kalica oweya ife titudiidi abo nga ali kukwasa mukazi aye nga okwambala kalica bayambala bati oyo mutabani we abasoga twayambala litutyo era twafaanana litutyo n'abo abasaada abaagobesa baba weffe mu lubiri n'olunaku lwaleero ng'azirayo ndikwenda mu bibatambulizeeko era ebifaanani bye bibatuukeko nti twabategeera ti basoga ng'aye bakulemberamu ono baba weibwe ekigambibwa mbu ni Gaddafi okufa yali ku n'ebyobugaiga bya Gaddafi ebyamugegawaza n'asibira mu busoga twidaabi bakoma basiraamu mwena
nga tuli celebratinga Eid ndikwenda mute mu birowoozo abasaada bano abaliviira ku kyabazinga ntali mu lubiri olwaleero nti era taselebratinze niimwe Eid basaada abo abeeyeta abasiraamu aye nga tibasoga. Oyo Osman Mubarak omu ku bakatikkiro mu Busoga abaliviira ku ensonga lwaki kyabazinga tali mu Busoga olwaleero oyo Osman Mubarak ndikwenda mutukobera abasoga bafaanana li batyo abo n'ensonga lwaki baba mu lubiri aziramu olunaku lwaleero oba oli kitegeera ensonga lwaki baba mu lubiri aziramu oyo mutabani we ng'ali kuwasa abasoga mwafaanana kuli muti enindo ng'abasoga mulirina mutyo musoga ki alina enindo edifaanana dityo muleeteyo okwo omusoga ng'alina enindo efaanana etyo ng'era afaanana atyo oyo mutabani we ng'ali mu kuwasa mukazi n'omuwala mumubona n'abo n'ensonga lwaki baba mu lubiri aziramu n'abatwesibyeku mu lubiri tibasoga aye batufuukira ekizibu kuba bo bali wiringa okwiba buli kimu oyo mutabani we oyo mutabani wa Mubaraka ni best mali muli mubona enfaanana li abasoga twafaanana li tutyo abasoga twafaanana tutyo era balina neyenku gundi tibawasa basoga oyo muwala oyo n'omuwala mutabani we gwe yawasa oyo timusoga omukazi oba muli kitegeera abo n'abatufuukira ekizibu mu lubiri okuboneka nti baba kyabazinga aziramu mu lubiri n'olunaku lwaleero ndikwenda abasoga ekyo mukitegeere abasoga twafaanana li tutyo kalica y'abasoga tugiidi aye bo bafaanana bati era ku mukolo bafaanana batyo era omugole omusaada muli mubona wagati awo leka nkizuumingemu omugole omusaada muli mubona wagati abagemye omwigo ife kalica y'abasoga efaanana etyo kalica y'abasoga nga tuli kwandula oba tuli ku mikolo gy'okwandula oba bakazi twambala tutyo tweta ku bikaaya tutyo ebintu bino mubigobere nti abatwekiika mubo naabo oyo Osman Mubarak mutabani we ng'ali kuwasa ife kalica y'abasoga tuvaala tutyo ku mikolo gy'embaga titwidi byambalo byeffe bye tuvaala kalica oweya ife titudiidi abo nga ali kukwasa mukazi aye nga okwambala kalica bayambala bati oyo mutabani we abasoga twayambala li tutyo era twafaanana li tutyo n'abo abasaada abagobesa baba weffe mu lubiri n'olunaku lwaleero ng'azirayo ndikwenda mu bibatambulizeeko era ebifaanani bye bibatuukeko nti twabategeera tibasoga ng'aye bakulemberamu ono baba weibwe ekigambibwa mbu ni Gaddafi okufa yali ku n'ebyobugaiga bya Gaddafi ebyamugegawaza n'asibira mu Busoga twidaabi bakoma